Nituvugwe chiroto na majezi tine mani. I wanna change my story. I'm sorry. I wanna change my story. Make a way for me. Leave my way. Timu kupangulaya kubasubiza bebabasubiza bibino rent between arrive in Dubai on Saturday. Don't miss people. Then African club Stwachine kutomera emitisha katushkobo rugaba tutine kwishira. We are so blessed indeed. We got a friend indeed. Be my friend indeed. I'll be your friend in need. Tukoza samkono no mtobare turwanu sobchene wanchakare turugare ne turukuzobonare. I'm sorry, I wanna change my story. I'm sorry, I wanna change my story. Make a way for me. Leave my way, leave my way. Make a way for me. Leave my way, go away. Okay, muje baleko obudde buno nabategezaako tubale tugenze okusala na Rage nenga obudde buno tuli ku hotelo tubanze mujja ku kisaawe era njagala kubanga ayogerako gye muli ekivulu tukina ennaku z'omwezi nga 8 tugenda kola lwa 6 era nga ku DF Media kwoli obudde buno ina kubanga Rage mwakazindaalo abenga abakowoola kivulu kyaffe nga bwe kigenda okubeera. So mukulu tukwaniriza mu Dubai sasa nza sinze nango basangayo mundo gwo kumeka guno kubanga ojja mu Dubai. Mundo wagwa kusatu, but I've not performed here. I be here, then go somewhere else, perform and come back. It's going to be the first time to perform. Yes. Okay, so mukulu timu muvabulaya yeberese Rage eranga ekivulu kigenda kwa chapetinga sawa yonna nenga abantu basubire ki kunako Rage basubire birungi byerere twalaba wachifa bakule Kampala isubira vibe yezze wano era yegenda okuba kuba abantu basubira kinene nnyo kusizira ku kyebala ba cricket oval kuba batuga abantu babagoba sawa 2 bali bajjudde nenga amanyi gongala ye manji bale kujja tusalako ye mukuru eranga abantu bakulinze kyomaye babadde bakwesunze nnyo nga bwokiwulira so balinze nsasa gebe nga happeninga onna kulira balwa 6 nenga nsubire kitagudo yeah, a day after tomorrow we be there okay. After here nga mwenda era tudeli Abu Dhabi. Yes nga wulide wakugambye naku z'omwezi nga 8 club Venom wali Naif Deira ewa mukulu Ram atenga enaku z'omwezi 9 tugenda kuba tumalira bumayizi wali eri Abu Dhabi. So berayo bire ya hobby na where uli athimira ko bade heranga sawa ina tumuneta nsasage ya amanyi ekyala kukulira yovo mwakira abaso bera wensasage tugitekewo amanyi gagenda bera manji nnyo abana basaze ko village babwe saze dda bigumba mpira jonna so tubeyo guys.